U ime Boga, sveopćeg dobročinitelja, milostivog, neka je salavat i selam na poslanika, na njegovu čistu porodicu i na njegove uzorite ashabe. Nastavljamo naše razgovore, ramazanske razgovore sa profesorom šejhom Ekberom Ejdijem. Otprilike tema ovogodišnjeg Ramazana i ovogodišnjih ramazanskih razgovora je dova sa stanovišta Kur'ana, vjere i tako dalje. Mi smo u prošloj emisiji ukazali na one, tako da kažemo, društvene aspekte dove. Večeras u izdanju ćemo govoriti upravo nešto o kulturi dijaloga koja je, mislimo, poprilično narušena u društvenim odnosima, ne samo muslimana, nego općenito u svijetu, pa ćemo vidjeti sada šta nam Kur'an govori o kulturi dijaloga. Assalamu alaikum, šejh Ejdi. Assalamu alaikum, šejh Ejdi. U ovom našem programu u 11 proteklih emisija razgovarali smo o dovi. U prošloj 11. emisiji ukazali smo i na društveni aspekt dove. Vidjeli smo također da je dova neposredan odnos između čovjeka i gospodara, te smo kazali koje vrline ima dova za druge i kakav utjecaj može imati na društvene odnose. U tom smislu, sa stanovišta Kur'ana, kao što ste rekli, možemo to vidjeti u sferi društvenog dijaloga i odnosa i shvatiti šta možemo popraviti, na koji način možemo graditi društvene odnose i na koji način možemo voditi dijalog. Dakle, ako slijedimo Kur'an. Zato vas molim da nastavite i izvolite. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. U ime Boga milostivog samilosnog. Hvala Allahu, gospodaru svih svjetova, i neka je blagoslov na Muhammeda, njegovu čistu porodicu i njegove uzorite ashabe. I ja izražavam tople selame i poštovanje vama i našim dragim gledaocima postačima i nadam se da će uzvišeni Bog ove razgovore učiniti izvorom dobra, blagodati i milosti, kako za nas, tako i za našu vjersku zajednicu. Upravo kao što ste kazali, i kao što smo govorili, Islam je društvena vjera. Vjera koja povezuje cjelokupno društvo i kroz tu vezu usmjerava ga ka savršenstvu i sreći. I kao što ste rekli, ovu temu dijaloga društvenog ponašanja imamo u Kur'anu. Kako u poštovanju ljudskosti, u odnosu s Bogom kroz dovu i ibadet i robovanje, tako i kroz uljudnost u međuljudskim odnosima. Mnogo je ajeta u Kur'anu koji kazuju kako treba govoriti, kako savjetovati i objašnjavati u društvu. Jer je razgovor jedna od najbitnijih stvari koja povezuje ljude ili ih udaljava i razdvaja. Ako je govor lijep, riječi ostavljaju pozitivan utjecaj na slušaoca i privlače sagovornika. Ako je govor ružan i loš, onda sagovornika i društvo udaljava. Poput mirisa. Ako nekome ponudite ugodan miris, on će biti privučen njime i raspitivaće se odakle ste ga nabavili i gdje ste ga kupili. Ali ako je to neki loš miris, onda će se udaljiti i izbjegavati ga. Govor je znatno utjecajniji od ugodnog ili neugodnog mirisa. U tom kontekstu ću za poštovane prijatelje navesti nekoliko ajeta koji nam, ako ih poštujemo, posebno u ovom mubarek mjesecu Ramazanu, mogu pomoći da uz Božju pomoć ostvarimo napredak na stepenicama našeg budućeg usavršavanja i poboljšavanja naše vjerske zajednice. Prvi uvjet koji je naveden u Kur'anu jeste to da dijalog treba biti zasnovan na znanju. Znači, da znamo šta govorimo, da iza tih naših riječi stoji znanja, a ne iluzije i zablude. Jer je s razumskog i iskustvenog, ali i sa vjerskog i kuranskog aspekta, ljudsko društvo ono društvo koje je zasnovano na razumu i koje je utemeljeno na znanju i razumu. Ako te temelje uspostavimo na znanju i ovu građevinu izgradimo na nauci, u istoj mjeri ćemo uživati dobro od nje, kako u individualnom, tako i u društvenom životu, i imat ćemo koristi od nje. Ali ako su temelji te građevine uspostavljeni na neznanju, iluziji i zabludi ili na praznovjerju, u istoj mjeri ćemo biti suočeni s problemima, teškoćama, patnjama i prohtjevima. Kur'an kaže: ne povodi se za onim što ne znaš. Jedna od stvari gdje sigurno treba da slijedimo znanje jeste pitanje dijaloga i pitanje govora. Zašto ne treba da slijedimo neznanje? Zato što se kaže: daje vam sluh i vid i pamet. Dakle,
Mi smo vam stavili sredstva na raspolaganje, stavili smo vam bogatstvo na raspolaganje. I uz ta bogatstva kao što je govor, sluh, razmišljanje, ne možete živjeti siromašno i u potrebi. Ako svoj govor oslobodimo kvaliteta kao što su znanje, razum i razmišljanje, onda je to jedan siromašan govor. A jedan siromašan čovjek nigdje u svijetu ne može igrati neku ulogu. Uloge su uvijek u rukama bogatih ljudi, a bogatstvo može biti naučno, moralno bogatstvo, vjersko bogatstvo, duhovno bogatstvo. Jedno od tih bogatstava jeste učen govor. Prema tome, kao muslimani koji slijede Kur'an, moramo voditi računa da je naš govor naučno utemeljen. To je jedna stvar. I ako to poštujemo, vidjet ćemo da će se riješiti mnogi naši društveni problemi, poput glasina, na primjer. Šta su glasine? Glasine su riječi koje nemaju utemeljenost u znanju. Kao što reče jedan sociolog, vi ste doktor društvenih nauka. Glasine proizvodi neprijatelj, šire ih licemjeri, a prihvataju naivni. Ako govor koji smo čuli ispitamo svojim razumom i vidimo je li utemeljen na znanju ili nije, je li istinit ili nije, je li iluzija ili zabluda, vidjet ćemo da nikad nećemo zapasti u zabludu i prihvatiti glasine. Ako ovo pravilo budemo slijedili i ozbiljno pratili, vidjet ćemo da u društvenoj propagandi nećemo pogriješiti u izboru, nećemo skrenuti u prihvatanju naučnih pitanja i stvari ćemo razumijevati onakvim kakve jesu. To imamo u hadisu koji se prenosi na poslanika. Bože, daj mi da vidim stvari onakvima kakve jesu. Jedna od tih stvari jesu riječi, govor. Ako naš govor bude onakav kakav treba biti, utemeljen na znanju, i da to poštujemo i kod tebe i kada slušamo druge i to provjerimo kroz znanje, onda ćemo s velikom vjerovatnoćom riješiti porodične, društvene pa čak i individualne potrebe. Želim ovdje, prije nego što nastavite, da ukažem na jednu stvar da vidim da li se slažete ili ne. Može li se reći da smo u ovom pitanju općenito dosta površni u međuljudskim odnosima i u razgovoru postoji jedna površnost, postoji jedna vrsta sebičnosti i oholosti koja se javlja u razgovorima. Na primjer, neko nešto govori i bez obzira koliko to bilo naučno ili vjerski utemeljeno, njegov sagovornik nema strpljenja da ga pažljivo sasluša do kraja, nego ga prekida ili ne obraća pažnju. Zašto se javlja takav stav, ta vrsta površnosti prema životu, prema svijetu, a može se primijetiti i u razgovorima? Vi želite nešto reći nekome, na primjer, želite nešto objasniti, ali vidite kako on uskače usred vašeg izlaganja ili nema strpljenja da sasluša do kraja i čak ako i na izgled i prati šta govorite, u stvari primijetite da ne prati vaše riječi. Čini mi se da je ovo postala raširena pojava. Da vidimo dakle šta bi po vašem mišljenju mogao biti uzrok i korijen tome i u kakvom je odnosu s dijalogom o kojem vi govorite. Dakle, da li možemo uspostaviti tu jednu vezu? موافق هستی ریشش چه چیزی میتونه باشه و چه ارتباطی داره با این مثلا گفتگو که To je potpuno ispravan stav i dobro zapažanje. Ovo proističe iz nedostatka ljudskog morala, a to je za nas muslimane vjerski moral. Mi imamo onu poznatu izreku, ako dobro slušate pitanje, to je već pola odgovora. Znači, ako slušamo nečije riječi, onda treba da dozvolimo da ih kaže do kraja, da potpuno shvatimo o čemu neko govori i da onda sudimo o tome. To je upravo onaj ajet u kojem uzvišeni Bog kaže: obraduj robove moje. Robove dijeli na robove milostivog i robove šejtanove. Ko su robovi milostivog? To su oni koji kada čuju neki govor učine 3 stvari. Prvo je da slušaju i potpuno shvate šta se govori. To je ono što ste vi napomenuli. Kada upadamo nekome u riječ, ne postupamo prema ovom ajetu i ne djelujemo prema ovom racionalnom i ljudskom načelu, a to je da dozvolimo da druga strana završi svoj govor.
Kada se govor završi i kada smo ga shvatili, onda prosuđujemo o njemu. Znači, slušaju radi razumijevanja, a zatim to što su čuli izlažu prihvatljivim kriterijima. Moguće je da to bude neka religijska tema. Onda se analizira na osnovu vjere, a ako je politička, onda na osnovu političkih mjerila. Ako se radi o ekonomskoj temi, onda se mjeri ekonomskim znanjem. Ili moralnim, ako je moralna. Govor je ili naučni, ili politički, ili ekonomski, ili moralni, ili umjetnički. Šta god da je, svaka od tema ima neke temelje na osnovu kojih se taj govor procjenjuje. I slijedi ono najljepše. Dakle, nakon toga odabiremo ono što je najbolje i najljepše. Prema tome, to je jedna veoma ružna moralna pojava, da ne dozvolimo da neko završi svoj govor. I to je samo po sebi jedna vrsta i socijalne i vjerske nekulture. I drugo, ne bismo razumjeli riječi druge strane, a želimo da prosuđujemo njima. To je predrasuda. Znači da unaprijed imamo nešto u mislima i mi u stvari želimo analizirati svoje predrasude, a ne ono što neko drugi govori. Prema tome, vaš stav je tačan. I to je nekulturno ponašanje. Kako sa stanovišta vjere, tako i sa stanovišta ljudske zajednice. Jedan od naših stavova jeste i to da društvena kultura islama treba biti pravična. Molim poštovane gledatelje da pažljivo koliko mogu prouče ajete od 151. do 157. iz sure An'am. U njima Kur'an iznosi jedan od principijelnih i temeljnih normi u civiliziranom društvu i u društvenim odnosima. Jedan od tumača Kur'ana kaže: po mom mišljenju, ovi ajeti su izraženi na najsažetiji način, ali u najjasnijem okviru i na najčvršćoj argumentaciji. Ovdje nema više od 7 ajeta. Pažljivo proučimo svih 7 ajeta, jer su u njima prezentovani temelji jedne vjerske društvene zajednice. Sljedeća stvar na koju možemo ukazati u vezi s govorom jeste to da govor treba biti utemeljen. Kur'an kaže: o vi koji vjerujete, budite bogobojazni, a zatim navodi jedan od pokazatelja bogobojaznosti, da bismo shvatili šta je to. U tom kontekstu kaže: govorite samo istinu. Kada govorite, govorite ispravno i istinito. Neka su vam riječi postojane. Navode se 3 kategorija, 3 osnova i svojstva za ovu ispravnost. Prvo je da bude istina. Dakle, moralno, vjerski i ljudski ne možemo govoriti ono što je pogrešno i to širiti u društvu. Drugo je da bude korisno. Kao muslimani, shodno kulturi naše vjere, ne treba da govorimo ono što je beskorisno. To je upravo ono o čemu smo ranije govorili. Poslanika su upitali: o poslaniče Božiji, prenosi se da je Isa, neka je mir na njega, rekao: ako budete slijedili određeni propis Tevrata, kao da slijedite cijeli Tevrat. Musa je rekao: ako slijedite taj i taj propis, kao da slijedite cijeli Tevrat, šta ti kažeš? Poslanik je odgovorio: ja vam kažem, ako jedan musliman kontroliše svoj jezik i ako zna šta govori i šta ne treba govoriti, onda kao da je postupao prema cijelom Kur'anu. Zato Kur'an kaže: kada govorite, govorite samo istinu. Znači da je utemeljeno na znanju, da bude istinito i da je korisno. I treće, da je na osnovu šerijata i razuma dozvoljeno to govoriti. Ponekad su neke riječi istinite i ispravne, ali njihovo prenošenje uzrokuje nered. Na primjer, prenošenje tuđih riječi koje mogu biti ispravne, koje smo čuli od nekoga i prenosimo ih nekoj osobi. Ali da li nam šerijat to dozvoljava? Ili prenošenje nečeg privatnog što može dovesti do raspada porodice? Znači, u pogledu razuma, riječi su istinite, ali da li je dozvoljeno da prenesemo nešto što može uništiti jednu porodicu? Zato imamo u predajama da se kaže kako je riječ poput strijele, dok se ne pusti preko usta, mi smo njeni gospodari, ali kada se izgovori, onda je ona naš gospodar. Ima destruktivan karakter.
Zato nam Kur'an kaže da prije govora treba prvo da razmislimo da li je to istinito ili nije. Pod pretpostavkom da je istinito, da li je to korisno ili štetno. I naravno, naše riječi treba da budu utemeljene. Moramo voditi računa jesu li zasnovane na znanju ili ne. Hvala vam, profesore. Vidjet ćemo da li će biti prilike da proširimo ovu temu jer je veoma bliska svakodnevnom životu. Čini se da je to jedan od problema koji općenito imamo u društvu i koji nas ponovo vraća na ovu temu i nadam se da ćemo imati prilike da nastavimo i da govorimo o ovome. Selam vas sa vama. Poštovani gledalci, završavamo evo i večerašnje izdanje naših ramazanskih razgovora. Do sutra u isto vrijeme. Selamu alejkum.